January ni kulni sari Saint Angela Marisi ngaknu thiang thongkhazali kumsom sari in thongkhazanga kumsom li tiang Saint Asula phu kha ader tu Saint Angela Marisi chu Italy ram Adisanjano Sudaka khwa thongkhazali somsari kum a achuak I angak chete in ngakta araksi kum hlai thum asi a sathau thiang thu nak sacrament mulo in arak thimi a unu sin in Vanchung hepe tlai mi langnak arak mu chu cha a lunglom bichim nak mil chut nak cha a apum kha pathian sin a pek chan in Franciscan bu a apathum nak chongtel sinak in arak lut langnak a mu mi pakhat a pathian ni minau na phim thiam nak than chau tar ding cha a mithiang bu sister bu pakhat na dir te lai tia arak ti Disanjan u khwa a nu ngak chia siang in pakhat arak on nu a Tresia khwa zong a pani nak siang in adir kho chuka a abiak in nu na le si fak na chon piak tu hlei ni na kha arak eroi kho na anni chu cha chon chan thlacham chan a an elom kho na in akhat in tingkan isuk nak le sister na cham ok thlacham nak na tu chu chamlo in an thongkhat zanga som thum kum nga kum a miluwa tlom mi a hoi cheu khat na chu university na kha akil veng tu Sing asla shway nak tang a chia mi mithiang hlim sister bu si nak a anrak thang chau ngai chubu pichung a masabik chachon piak nak atua mi sister bu pakhat arak si Sing Angela Marisi chu thongkhat zanga somli kum a arak thi I thongkhat zakwa kum sri kum a mithiang sinak an pek